Pred nama je još jedno dugo toplo ljeto i vjerojatno želite nekakvu zabavu i razonodu za vrijeme njega. E sad, da vas pitam, treba vam nešto novo dok ne izađe sljedeća sezona serije koju pratite, nekad u sljedećih 3 do 5 godina, jel? Nemate dovoljno koncentracije za čitanje? Audio knjige vam možda nisu dovoljno spontane. Pa možda da probate Actual Play. Actual play je ono kada skupina ljudi igra nekakav stolni RPG i snima se ili prenosi to uživo. Bez scenarija, samo s osnovnim detaljima lika koji svaki od igrača tumači i situacijama i svijetom koji pred njih postavlja voditelj igre. To je to. To je sve. Neki actual plays imaju profesionalne glumce kao igrače, neki nemaju. Neki su visoko isproducirani projekti, neki su doslovno samo skupina frendova koji se snimaju webcamom. Neki su kratki, tipa jedna epizoda u kojoj je igra odigrana do kraja, neki su kao miniserije, neki su monstrumi od više stotina sati ukupnog trajanja. Neki postoje isključivo u video obliku, neki isključivo kao podcast, neki u oba formata. Actual plays su narativni i zato odlični za puštanje s laptopa, mobitela ili smart TV-a dok kuhate, čistite, kukičate, slažete puzle, šećete, trebate nazorodu za vrijeme duge vožnje, ne možete zaspati. Prosječna epizoda, rijetko kad je kraće od 2 sata, ima nekih gdje epizode u pravilu budu preko 3 ili u nekim vrlo ekstremnim slučajevima dogodi se epizoda koja premaši trajanje od 5 sati, ali to su doduše vrlo rijetke projeve i obično se radi ili o finalima kampanje i slično ili o nekakvim miniserijama koje malo duže traju po epizodi, ali ukupno traju kraće kao cijelina. Postoje doslovno stotine i stotine audio play kanala i podcasta, ali srećom za vas imam par preporuka koje sam odlučio strukturirati po dužini, znači od apsolutno želim posvetiti cijeli svoju bližu budućnost ovome do daj mi nešto kratko samo da vidim o čemu se tu radi i krenimo od najdužeg prema najkraćem. Critical Role je trenutno div koji već 10 godina često bude prvi actual play za koji ljudi saznaju, koji počnu pratiti. Slično kao kad recimo u fantasy žanr uletite čitajući Tolkiena ili u metal uletite slušajući Iron Maiden. Kanal je najpoznatiji po 3 dugotrajne kampanje smještene u isti fiktivni svijet zvan Exandria i to je u svojoj osnovi vrlo klasični D&D svijet. Ljudi, patuljci, vilenjaci, orci, goblini, zaračena kraljevstva, škole magije, zmajevi, spletke, sve što vam otprilike padne na pamet da bi moglo biti, vjerojatno imaju ovdje. Kampanja The Mighty Nine je za vas, ako jako volite recimo onaj trop gdje hrpa disfunkcionalnih likova pronađu jedni druge i uspiju nekako prevladati ne samo osobne i međusobne probleme i trzavice, već i riješiti velike vanjske probleme. Tako da, ako tako nešto volite, definitivno nećete biti razočarani, naročito ako volite moralno sive likove i angst. Hyper RPG je jedan od većih geekovskih kanala na YouTube-u već poduže i godinama već između ostalog rade i actual plays. Ja bih sad ovdje izdvojio nešto za fanove Star Warsa specifično i svemirskih pustolovina općenito. Pencils and Parsecs imaju vrlo jednostavnu i zabavnu premisu. Skupina kriminalaca i otpadnika ima svoj mali svemirski brod i u potrazi za novcem odlučuje se da će početi raditi za pobunjenički savez kao privateers ili ti ga gusari plaćenici. U jednom trenutku dobiju zadatak naći neke drevne artefakte i onda se nađu u frci, što zbog samih artefakata, što zbog drugih osoba koje traže iste. Stvari tu naravno eskaliraju, sve ostalo bili bi spoileri. LA by Night. Ova igra koristi sustav Vampire the Masquerade i smještena je u, možda ste iz naslova pogodili, Los Angeles. 3 vampira dobije novi dio grada na upravljanje, specifično jedan sveučilišni kampus na kojem u zadnje vrijeme ima jako puno anemičnih studenata i uvjereni da neki vampir tu operira bez njihovog dopuštenja, oni kreću u istragu. Tako naiđu na vampiricu koja je to postala pred samo nekoliko dana i onda uslijedi niz zavrzlama, urota i jedna čitava plejada izrazito zabavnih i over the top vampira i nekih drugih likova. Znam, sve to zvuči jako zanimljivo, ali vi baš ne biste nužno proveli cijelo ljeto, čitav dan i noć pred ekranom i onda skužili da je nekako već prosinac. Drugim riječima, vi želite nešto što se da odgledati kao recimo TV serija, ali onako ležernu epizodu po 2 na dan. I opet da ste gotovi unutar recimo godišnjeg odmora. Napravo. Dimension 20 je actual play na koji ćete najčešće naletjeti odmah uz Critical Role i to često u kontekstu jednako su super, ali ovi su puno kraći.
D20 je kreacija ekipe iza internetske stranice College Humor, koja je kasnije preimenovana u Dropout i također je Dropout u jednom trenutku pred par godina postao streaming servis, tako da većina sadržaja generalno i D20 Actual Play specifično nalazi se isključivo na tom streaming servisu. E sad, ako vam ne treba još jedan streaming servis, ja vas apsolutno kužim, ali samo želim reći da je jeftiniji od Netflixa, a za razliku od njega Dropout recimo ne otkazuje svoj sadržaj nasumično samo zato jer im je došlo. E sad, neke stvari koje ću tu spominjati definitivno jesu isključivo dostupne samo na Dropoutu, međutim ima i stvari koje su u cijelosti besplatno dostupne na njihovom YouTube kanalu, tako da ću krenuti sa njima. Fantasy High. U inače izrazito tradicionalnom i klasičnom high-end fantasy svijetu postoji ta nacija Solas koja je uz to također izrazito klasično američka suburbija. Kombinacija koja možda zvuči kao da ne funkcionira, ali funkcionira savršeno. Naši junaci su upravo krenuli u prvi razred srednje škole Eggford Adventuring Academy i život im je trenutno kombinacija svih mogućih klasičnih fantasy tropova sa svim mogućim srednjoškolska mystery drama tropovima, a Fantasy High je samostojeća priča kao prva sezona, ali postoje trenutno, u trenutku snimanja ove epizode, još 2 sezone, pokrivaju i 2. i 3. razred i one su dostupne samo na Dropout. Unsleeping City, urban fantasy actual play smješten u New York, koji postoji u obliku grada u fizičkoj stvarnosti i obliku grada u svijetu snova. Svi mogući zamislivi urban fantasy tropovi vjerojatno su prisutni ovdje, od tajnih organizacija do demona i čarobnjaka, ponekad i čarobnjaka koji dilaju drogu recimo. Priča prve sezone je također zaokružena i dostupna u cijelosti na YouTube-u, ali također postoji 2. sezona trenutno dostupna samo na Dropoutu. A sad, od ostalih dužih actual play-ova koji postoje isključivo na Dropoutu, ja bih tu svratio vama pažnju na sljedećih par, uz napomenu da, iako su ove sezone koje ću sad spomenuti cijele dostupne samo na Dropoutu, prva epizoda svakog actual playa koji je Dimension 20 ikad napravio može se naći na YouTube-u, na playlisti u opisu ovog videa, tako da možete baciti oko, pogledati pilot za svaku i vidjeti da vas možda zanima dovoljno da uzmete recimo Dropout. A Crown of Candy. Svijet antropomorfizirane hrane koji je također i svijet fantazija u stilu A Song of Ice and Fire, ali kao knjige, ne kao serija. Znači puno mračniji i brutalniji i moralno siv i puno izdaja i intriga. Kraljevska obitelj bude izdana tijekom posjete carskoj prijestolnici, pokušavaju se vratiti u svoj zamak kroz njih otvorenih i skrivenih prijetnji. I znam da kad vidite ovu sliku, to jest ovaj crtež, vam se čini kao da ovo će biti nešto silly i ne može biti mračno i vjerujte mi, može. Starstruck Odyssey. Svemirske bitke, tuđinske vrste, cyberpunk, posada koja jedva spaja kraj s krajem, borba protiv međuzvjezdanih korporacija. U Dimension 20 kampanjama kapitalizam je često skriveni glavni negativac, tako je i ovdje. Never After. Za sve koji vole dekonstruiranje arhetipova i folklora, protagonisti bajki pokušavaju spriječiti kraj svog svijeta i pretvaranje u nešto što ne žele biti. Burrow's End. Čopor lasica u potrazi za novim dom otkriva da je njihova šuma u opasnosti od nepoznatih bića, da se tako izrazim, a saznaju usput i ponešto o vlastitom porijeklu. Never Stop Blowing Up. Skupina sasvim običnih ljudi nađu se uvučeni u videokazetu koja sadrži svijet koji funkcionira po svim pravilima akcijskih filmova i sad su prisiljeni glumiti arhetipove junaka iz takvih filmova da bi preživjeli i pobjegli natrag u stvarni svijet. Pustoroli. Pustoroli su hrvatski actual play kanal, čije igrače možda i prepoznate ako ste u hrvatskom fandomu i posjećujete konove. Ova priča o skupini pustolova koji su se uvalili preko glave u probleme, mislim, imali drugih pustolova, meni je izrazito draga. Nažalost, u zadnje vrijeme imaju poveće pauze između epizoda jer život, ali svakako preporučujem da i dalje bacite oko. Pustoroli nisu jedini domaći actual play kanal, ali do ostalih ja još nisam došao, a za neke vjerojatno još nisam ni saznao, tako da ako imate preporuku za još neki domaći actual play kanal, obavezno napišite u komentare. Zvuči fora, ali biste još nešto kraće, tipa recimo što možete preko cijelog vikenda odgledati.
Ok. Candela Obscura. U svijetu koji je davno proživio magijsku apokalipsu, prepunjen nadnaravnih prijetnji od kojih bi se Lovecraftu digla kosa na glavi, a estetika je izrazito viktorijanska, tajno društvo Candela Obscura trudi se štititi ljude od čudovišta magije i ljudi koji ju zlouporabe. Ovako, Candela Obscura je u stvari niz mini kampanja, svaka je od po 3 epizode, sve su u žanru istraživačkog horora sa jako velikim fokusom na interakcije likova. I svaka je kampanja potpuno samostojeća, sa zaokruženom pričom i protagonistima koji možda ne poživaju baš uvijek do kraja iste, tako da ih možete gledati bilo kojim redom i nikad ne biti sigurni da znate kako će završiti. Bookshops of Arkham. Skupina istražitelja sudjeluje na aukciji u crkvi u Arkhamu i svi se žele domoći iste knjige, zbog čega se prvo nađu kao svjedoci ubojstva jednog znanstvenika od strane nečeg nadnaravnog, a nakon toga i sami bi vrlo rado izbjegli istu sudbinu. I ima nas natrag na Dimension 20, njihovih je actual playeva hrpa, ja ću preporučiti sad par kraćih i svi su između nekih 6 do 15 sati trajanja, ovisi kako koji, bacite oko. Escape from Bloodkeep je fantasy komedija u kojoj su likovi svi do jednog glavni pomagači gospodara Sijana, koji je na vrhuncu moći na početku kampanje, i onda ga ubiju 2 hobita i protagonisti ga trebaju pokušati oživjeti i spriječiti da snage dobra na kraju ipak pobjede. Ova je kampanja u potpunosti dostupna na Dimension 20 YouTube kanalu, besplatno. Sve ostalo, što ću sad spomenuti, dostupno je u cijelosti isključivo na Dropout servisu, ali kao i uvijek prva epizoda je i dalje free na YouTube za gledanje, tako da možete baciti oko i vidjeti da li vas zanima. Mentopolis, što kad bi Inside Out bio noir thriller? Titan Takedown, grčka mitologija, ali kroz prizmu profesionalnog hrvanja, s time da su svi igrači prave američke professional wrestling zvijezde. Dungeons and Drag Queens, Drag Queens igraju Dungeons and Dragons, ja ne znam što drugo da vam kažem, naslov doslovno govori sve. Ili vas zanima ili ne. Misfits and Magic, škola magije primi 4 izrazito netipičnih učenika za ono što inače primaju. Slijedi jedno igranje sa raznim tropovima, vrlo zabavno i na momente vrlo mračno. Još kraće. Tipa za samo jedno popodne ili dugu večer. Čisto da isprobate o čemu je taj actual play, ali da se ne morate posvetiti tome full dugo, ali opet da u tom jednom gledanju dobijete, ajmo reći, cjelovit obrok. Može i to. Generation Nord. Tinejdžeri hakeri spašavaju svijet od računalnog supervirusa, izrazito inspirirano načinom na kojima su u 90-ima zamišljali hakiranje i hakere. The Nautilus Ark. Svemirski brod u potrazi za novim domom ljudske vrste i stvari naravno pođu po zlu. Cinderbrush. Horor, srednjoškolska drama sa čudovištima kao protagonistima. Call of Cthulhu, Shadow of the Crystal Palace. Izložba mačaka u jednom finom gospodskom klubu u stvari služi kao izgovor za 6 osoba da pokušaju doći do jednog drevnog predmeta koji se nalazi u zatvorenom dijelu kluba. Kako je ovo Lovecraftijanski setting, predmet je naravno nešto što ni pod razno nisu trebali dirati. Night Before Christmas. Vilenjaci djeda Božićnjaka rade prekovremeno jer badnja je noć, a onda netko otme djeda Mraza i naši ga junaci krenu tražiti da bi spasili Božić. Crash Pandas. Čopor rakuna ukrade auto kako bi sudjelovali na ljudskom street racing natjecanju. Hrpa zezancija na račun Fast and Furious između ostalog. I eto, to je to za ovaj put. Ja se nadam da sam vam otkrio nešto novo. A ako nisam, ako ste nešto od ovo ići gledali, svakako mi napišite u komentare što ste gledali i što vam se svidjelo, što nije. I naravno, ako imate vi neke svoje preporuke, obavezno napišite. Preporuka na kraju krajeva nikad dosta. To je to, vidimo se sljedeći put.